Hello guys, welcome back to my channel. Do ngasi miyamgi mafamda noba video ma puraga lae bakwa. Haidi dum thaga laini ko topic pudi phajaba budi natte bakwa. Do haidi khoi se haidi dum sinju chari ba ngasi yum dakwa. Do machalo in the theory adudage hindu dusu soi bai dusu ulage bakwa. Do gi haidi sinju wise di chang da tab dem kani ba haidi mana masing chaban dakwa. तो हाइदी अहलमन थाइनादगी सुचारक लबन नखाबा amna ahauba pot amni halik su chanari do mem makata ne minersi wi asida pairuk se hek pa loi ga cha mi ko ida sundana khalwe sundana ke hai tuni ko lai ra jadi sundana lai thama lai ra siduna complex macam sisu sudri ko do tum tasel learning asigi oina sida complex lai ko dudagi siduna kobi lai ra siga lai khaman su yaure dagi siduna toning go siduna pairo do ji soye ni kobi hi soi ba hore ba ko khar soye sida toning go si soye ko toning go soi ba hore dagi complex kai ka su jila ni loina da beson ngau ba lore ko dagi sidana nusu sida morok ne sura ni uji sisina sida sinju si soi ba lore ko dagi phodui nu sada da sida lare machan thing hapna bagi da memi su lawraga pan dagi chani chabai dudi ularoi dum myam da jihan janing na ulak pani ko khoise kamai na sinju chai na haido dum ulak pani do heminersi sida memi su kai loi pun hap lore ko machan loi pun ma to lani uji how do male that tot peloi ko chaba di ula roi ko hai di dum tot du da ola di dum akhoina kamai chai du dum myam da yeng halini ko do myam na nushi biduna e channel se like share subscribe to biramo